Jamani, natumai si Susan tunaongelesha, ninaongea pia na mama yetu ya kwamba sisi tunaenda kuishi. Sisi tunaenda kuishi. Wacha sisi. In fact, Susan, nataka sasa kuanzia saa hii sio wewe tu utakuwa unaongea. In fact, do you know, Biblia inasema siku moja rafiki ya Yesu mpendwa mzuri, Biblia inasema siku moja akagonjeka, na hata ugonjwa wake Yesu akafikiwa na habari ya kwamba rafiki yako ni mgonjwa sana, karibu kufa. Njoo kwa haraka. In the book of Luke chapter 11 ama ni Matthew 11 inasema njoo kwa haraka, kwa sababu rafiki yako ni kukufa, atakufa. Lakini Biblia inasema Yesu akushughulika. Hiyo haikutatiza Yesu. Nataka kukuambia kugonjeka kwako hiyo sio kitu kwa Mungu. Inaweza ikatingiza mama yako, lakini huenda wewe, kuna watu wanaenda kuokoka. Kuna watu wanaenda kuamini Mungu kupitia. Kuna mtu ambao ni mgonjwa, Mungu anataka aamini ni Mungu huwa anaponya kupitia wewe.